Upozorenje. Upozoravamo gledatelje da će, ukoliko odgledaju ovaj video do kraja, najvjerojatnije imati ovakav aspekt. Zbog čega dalje gledanje ovoga videa i sve moguće konsekvence istog idu izričito na vlastitu odgovornost. Kako ste? Como estáis? Ja sam Nela i dobrodošli na moj istoimeni kanal. Evo, prošlo je 5 mjeseci, možda nešto više, kako se naš čuveni COVID pojavio. 5 mjeseci. 5 mjeseci je jedan sasvim dovoljan period da se upoznamo bolje sa virusom. Da pređemo na ti i da spoznamo koje su mjere efikasne i koje nisu. I dragi moji, svi znamo da je pred naukom jedan dug put istraživanja, ali evo ja ću u ovom videu pokušati rezimirati sve ono što do sad znamo o našem dragom koronavirusu. Prvo i osnovno je da ne možemo napuštati kuću. Ali ako nam je potrebno, onda možemo izići. Naravno, ako izlazimo, jako je bitno da se zaštitimo. Kako? Tako što ćemo nositi masku i rukavice. Maske su beskorisne, ali djeluju. Tako da ako je imaš, onda je stavi. Ako je nemaš, onda možeš staviti neki šal preko lica. Ali ne moraš, jer maske u stvari djeluju samo ako smo zaraženi. Ali možeš biti zaražen i da ne znaš, tako da je bolje da je staviš. A šta ako je nemaš? Nema veze, jednako ne služi ničem. Isti slučaj je s rukavicama. Nisu od pomoći, ali mogu da pomogu. Jel me pratite? Pogotovo kada idemo u kupovinu. Ali ne u shopping, jer su prodavnice zatvorene, osim onih koji su otvorene. Kao na primjer supermarket, u kojima hrane neće faliti, kako nam vlada kaže. Ali ako odeš poslije podne, onda je moguće da ne nađeš pola stvari. A to ne znači da treba da ideš ujutro. U kupovinu se treba ići samo poslije podne. Tako da bi penzioneri mogli ići ujutru. I ako nešto fali, onda otiđi opet sutra. Bolje da ne izlaziš. Svakako možeš naručiti da ti dostave hranu iz nekog restorana. Iako je moguće da ju je možda pripremio neko ko ne nosi ni masku ni rukavice. Zato kad ti je donesu, nemoj je jesti. Nego je ostavi obavezno ispred kuće. Jedno 3-4 sata da se dobro dekontaminira. Naravno, ako ne smijemo izlaziti kući, znači ne smijemo ni posjećivati nikoga. Kao prvo, ne smijemo imati kontakt sa starijim osobama. Ali moramo ih čuvati i nositi im hranu i lijekove. Tako da je u stvari jako bitno da smo u kontaktu s njima. Roditelje, nene i dede isto ne smijemo vidjeti. Ali možemo pozvati taksi i upoznati nekog starog taksistu ili pričati sa onom starijom gospođom iz apoteke koja je jako simpatična. U apoteku možemo ići, ali ne treba da idemo doktoru. Osim ako moramo. U stvari jedino ako je hitno. Kad je hitno? Ako vidiš da umireš, znaj da je hitno. I treba da odeš. Ako ne, onda ostani kući jer je obična gripa. Dobro. Kao jedan teži oblik gripe. U stvari, malo agresivniji oblik. Dosta agresivniji oblik od gripe. Tako da je moguće da umreš za par sati, a da nisi ni svjestan. Ali ono što je činjenica jeste da ćeš umrijeti prije nego što ti bude gotov test. Jer kako nema dovoljno testova, uračit će ti ga samo ako budeš izdisao. To je tvoja krivica. Što se nisi strpio do masovnog testiranja? Koje će biti sutra? Ne, prekosutra? Ne, iduće sedmice? Ne, Kinezi nam poslali neke fake testove. Ma uradit ćemo, nema žurbe. Ma i ne treba, šta će nam? Ako se osjećaš loše, zaražen si, to je to. Moram da provjerim imam li karmina na zubima. Usput, ako se nisi pretplatio na moj kanal, obavezno se pretplati.
se osjećaš loše, zaražen si, to je to. Sjedi, ne mogu ti svakako pomoći. Nema lijeka. Ili ima neki koji ne izgleda opasan i djeluje. U stvari nije, ali jest. U stvari samo kod nekih, ali nije kod sviju. Tako da imamo, a i nemamo lijeka. Zbog čega je jako bitno da se paziš. Zato kad se vratiš iz pustolovine, obavezno ostavi cipele pred vratima. I odjeću operi na 60 stepeni. Inače, ako je normalno opereš, virus će preživjeti. U stvari ne može preživjeti, jer virusi nisu živi. Ili jesu? Uglavnom, per odjeću na 60 stepeni. Jer ako se bude vrtio sat i po vremena u mašini na 40 stepeni sa faksom, sutra si sigurno mrtav. Ali naravno, ako nam je na rukama i ako ih budemo prali 2 minute sa punom i vodom, onda smo ga sigurno ubili. Ili nismo? Ili jeste? Kako ubiti nešto što nije živi organizam? Ili jeste? Ili ipak samo dio nežive materije? Ili možda negdje na prelazu? Uglavnom, per na 60 stepeni. Zbog čega ti savjetujem da nosiš odjeću koja se može prati na toj temperaturi. Ako ne može, onda je ne moraš ni prati. Ostavi je na suncu par dana. Ako nema sunca, onda je opet ostavi sa strani, jer virus svakako ne može ostati više od par sati. Ili može? U stvari može. Ovisno o površini može da ostane do 4 sata. Ne, 6. Ne, nije sati. Rekli smo dana, ali mu treba vlažno okruženje. Mada, i nije tako nužno. Ono što je bitno znati jeste da ostaje u zraku. Ili nije, ili jeste. Možda. Posebno u zatvorenim prostorijama. Tako da za 1 sat pacijent može kontaminirati 3, ne 10. Tako da ako jedno dijete padne, cijeli razred je kontaminiran. Ali ne treba zbog jednog djeteta sad zatvarati cijelu školu. U stvari zatvorit ćemo sve, od vrtića do fakulteta. Iako virus ne pogađa djecu, osim naravno onu koja ga imaju. Recimo, u Madridu se hospitalizira dosta djece, ali puno više stariji, kao i kad je riječ o drugim bolestima. Tako da nije, ne pogađa djecu, kao ni životinje. Ali uprko svemu, u Kini je umro pas kojem je bio dijagnosticiran COVID. I u Belgiji je jedna mačka u februaru isto bila pozitivna. Kad se još nikom nisu radili testovi. Ali ovoj mački jesu, jer nam je bila draga. I to je to. Životinje nemaju virus. Samo neke, ali ne znamo. Jer im ne radimo testove. Tako da su zdrave. Iako su nam one prenijele virus. Ili više nisu. Ili jesu. Prvo je bio šišmiš, pa laboratorij, pa pangoli, pa laboratorij. Pa će sutra biti pan, pa delfin, pa jednoruk, pa će opet laboratorij. Ko će znati šta je Li stavio u čorbu? I Bela. Ali ono što istina jeste da ćeš imati puno simptoma ako se razboliš. Visoku temperaturu, izgubit ćeš okus i miris, bolit će te grlo, ostaćeš bez daha, imat ćeš dispneju, može da imaš proliv, a i ne mora, a isto tako se možeš razboliti, a da nemaš nikakvih simptoma. Kao i što možeš imati simptome, a da uopšte nisi bolestan. Ili imati proljetnu alergiju i umrijeti u svakom slučaju, a i ne mora. Uglavnom, da se ne bi razbolio, jako je bitno da se hraniš zdravo i da se baviš sportom. Ali kako ne možemo izići vani, sjedi, jedi šta imaš i bavi se sportom u kući. Eto, ima puno videa, live treninga. Bavi se jogom. Joga je svakako u trendu. Najbitnije je da ostaneš kući dok se virus skroz ne istrijebi. A samo će se istrijebiti ako dođemo do jednog kolektivnog imuniteta. Znači, ako bude ipak cirkulisan. A cirkulisat će ako se budemo kretali, ako se budemo viđali, što znači da ne bismo trebali ostati u karanteni. Ali eto, ostaćemo, onako, za svaki slučaj. Amigos, nakon cijelog ovog sažetka, mislim da sam stvarno poslužila jedan. I naravno da se pretplatite na moj kanal. Ako ne zbog mene, onda zbog Mici. Ako ne znaš ko je Mici, onda potraži neki stariji video i sve će ti biti jasno. Eto, toliko za danas, dragi moji. Hvala vam puno što me pratite, što ste mi velika podrška i motivacija. Ljubim vas puno, vidimo se uskoro i bye, I love you. Bye! Dragi moji, kao što ste vidjeli u naslovu, u ovom videu ću vam pričati o stvarima koje me, blago rečeno, nerviraju.